شینین کانتونا فراتش بو شرمزارکirina êrişên dewleta Türk a dagirker ên li dijî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê daketin qadan. Meşê ji qada jina azad dest pê kir û li qada Şehîd Egîd veguherî mîtîngê. Meşvanan bê navber duruşmeyên bijî berxwedana Rojava û bimre dagirkerî bers kirin. Li qada Şehîd Egîd hevserokê Encumena Cîbcîkar a kantona Firatê Mihemed Şahîn axivî û te kes kir ku dewleta Türk dixwaze aramî û îstiqrara herêmê têk bibe. Bila saziyên jiyanî û saziyên jiyaniyê xizmeta yek û keve xizmeta milyonan kes. Armanca we êrişa ku hêvarî pêk hatî dikeve sera siyaseta şovînîst a AKP. همو سازی مسیفیک تین هدف کردن امزی لورن ایرش دولت ترک فاشیست یعنی هر کو در باکش گریلای آزادی دخواه او جه انتقام خواست مدکره هم به هیرو بانک عالم دکن و هم باکور سوریه هم وکی ریبریا خسر گله حرمه هم به سرمزار دکن زیان مد که تالوکه زیان زاروک مد که تالوکه دولت ترک شبا هدف کردن بناسازیان شبو کو ریل کوچ بریل گل بکه شبو کو جیان ملت تنگا بکه شبو نوشی براستنی شی بلکی بو چند روز دست بکره نه اما وکی گلی باکو رجلات سوری هم با انشاءالله شرمزار بکن و هم لقادانه وکی و دیمنن هیرو آدمشن هر داره مشن Meşvanan diyar kirin ku devîna gelên herêmê plan û êrişên dagirkeriyê têk bibin. وقتی بونا دولت ترک لسر دست ایرادا گلی کرد بیه خاطر کوشینا گلی کرد جبونا نرخت بپاریزن پارزوان نرخت پاریزن جبونا وهم تا کوشین دکن جبونا بس ایریشن دولت ترک لسر گلی کرد غازه گلی کرد قربی که کوشبری را در باز که جبر وید غازه ایریشی سر نرخان بکن جبونا کو هم اثبات بکن جو دولت ترک و حوالبند ویرا گلی کرد خودی اراده خودی هلوسته به ایریشان را تیک ناری و بالعکس اما لدولت ترک برصفوی بدنه که و اویا تیک هریه مکانه نرخی من تیک ببه Li seranserî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê êriş têne şermezarkirin û tekezî li ser mezenkirina asta berxwedaniyê tê kirin.